race 120, under 19 boys, W6 500 metres, heat 1 of 10. Kei te ara tuatahi, Shirley Boys High School. Ki te ara tuarua, Lindisfarne College. Kei te ara tuatoru, te whare kura o Kirikiri Roa, te kura kaupapa Māori o Kaikohe kei te ara tua whā, te whare kura o Maua o te kura kaupapa Māori o Hokianga kei te ara tua ono, kei te ara tua whitu, te kura Māori o Porirua, kei te ara tua waru, Pacific Advanced Secondary School. Kua rewa te haki whiro, whakatata ana ngā waka ki te rārangi timatanga. Kua rewa te haki kākāriki. Ki te ara tuarima me te ara tuaono ki o toku nei whakaaro. Nice start right on that start line. He konei rātou. Te wharekura o Mauao. Whai ana i te ara tuarima, ko te ahua nei ko te ara tua whā. Out leading is lane 6, followed by lane 3. In lane 6 we have te kura kaupapa Māori o Hokianga. Lane 3 te wharekura o Kirikiriroa. Tino tata ana tēnei reihi. E whakarite ana ngā kaiurungi o ngā waka i te waka kia uru atu ki ngā hurihanga i tēnei wā. Ki te ara tuaono ko te kura kaupapa Māori o Hokianga in the exiting their turn at the moment. Te ara tuawaru hoki coming out of their turn. Heoi anō ko te ara tuaono, te waka tuatahi kia puta i ngā hurihanga mo tēnei reihi. Out with a nice lead at the moment. Following close behind is Ara Tuatoru. Ko te wharekura o Kirikiriroa, kātahi ko te Ara Tuawaru, pia, Pacific Advanced Secondary School. Anei ko te kura kaupapa Māori o Hokianga. Ko rātou ngā toa whakaihuaka o tēnei reihi, o te reihi Kotahirau Ratekau, te whiringa whānui tuatahi mō ngā tama i raro i hoi te tekauma iwa te whakeke, W6 500 metres. Koe nei te heat tahi o te tekau, anei ngā toa whakaihuaka kei te ara tuaono, te kura kaupapa Māori o Hokianga Puhi Kaiariki. Kua pau te hau i te kaha hoi i tēnei reihi. Anei te whakahoki ngā whakāturanga. I kite i tōku whanaunga, i tō taua nei whanaunga a Boise, Kara, i roto i tēnei reihi, i roto ia i te aratua whā, te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Aroha tino nui. Shout out ki a koe Boise. Tōku whanaunga tino tata e hoama. Arā, ko te ara tuaono. Anei ngā hua o te kaha whakaharatau. Me te mea hoki ko te huarere i te rānei, e hara i te mea ko te huarere pai. Heoi anō, kia tahuri ki ngā whakaputanga. In first place, ko te kura kaupapa Māori o Hokianga Puhi Kaiariki.
2 minutes 29 seconds in second place. Kirikiri Roa with 2 minutes 33 seconds. In third place, ki te Aratua Waru Pacific Advanced Secondary School with 2 minutes 35 seconds.